Ciao, kuidas lähed? Ilus ilm tänään. Päike paistab. Aga sitaks külm. Praegu oli -15 vist oli minu arust, kui ma vaatasin. Vaatasin tässä öössä natuke lund puhunut pöllupead siia teelle. Mõtlesin, et nyt siit kohdalt, no siin kohdas ei ole tulnud, aga siin on, niin mõtlesin nyt, että selle minun niivaga. Mulla on siin sellise ehittasin kunagi. Et sellisega nyt tõmbaan siis natuke puhtaaksi sitä teet. Täällä hakkaa varsin copyrightit tulee. Copyright-muusikka takana. Vaatamme. Ja siitä tulee mitte midagi. Jaa, väga hea. Tuntuu väga hea. Ja. Ei peaks liiga kõvasti sõitma, sest siis hakkab peksimaan. Aga meil pole kuskile kiire. Ma ei tea, kas veel on vaja teise korra tõmbata ka. Lükkame need siia. Vaatame, tagurdame natukene. Äkki ma veel tõmbaan teise korra. Oi, vitsi sinne metsa. Ups. Mun peaks ehitama mingi asja, me saaksin tõstettua selle lumelükkamismasina üles, sest praegu se on täitsa mehaanilinen. Ei ole võimalikult tõstaa üles seda. Aga no, äkki järgmine talve. Praegu ei viitsi selle talve. Selle talve küll ei viitsi. Sulla ettevaatteet ei jää kiinni sitten. Nyt mä nauttikin tömpasin siitä kokematta. Siinä oli niinkin kivi. Niinkin kivi oli siinä. Peksaa tykkää. Mä tõstan selle üles nüüd. Kas tegin midagi katki? Aga ma tegin selle katki. See kadus ära. Ups. No, pole hullu. Pole hullu jah. Aga no, sellinen työmasina.
minul siin. Aga noh, see oli selline video.